Bia Kamal ka Nuer online TV channel bana racha ka bang mishalip. Bang adana shalip mishal ka Nas Bank, Nas International Express Bank, mishal NIEB, NIEB. Shal Nas International Express, mishal kamrar damanda ne chan kod yerbol. Janda na gor no baraka kwide. Jen mugwa lonki ler mugwa na me caja to ko gwas mi chewu ente gor jeno be yalan madan le rode ka duptin kon tinde yen ngai ke jeno nas bang ngum le deja ka jen benefit de yen ke man yen ba jektino ente ma shi ka chalep ka brand de yen ka australia brand jene be ente ma cha do ma cha yalat jene brand mo ente ma ja goro beleni ka australia so miteram te ka australia bare to ba ga cha jaga ke ba kam da man ni chan ko yerbul jen che ko connection to wan kanitin content ba je kula lwaka ka yoron kona ba jaka kan kono rating content chalat ke kwi nas international bank mo banatin konti lat ka rodien kejen kwi benga na me kono kula lat ke do bangwa gwa ka jen wo de kon demandan ni chankot yer ke dr chankot mende kono lwaka je ka do bangwa dan je charno banwer ba ka lwak ka jengne yono mi tek tek ko jen mi ci yuko shiga kame changa minene ke ta ne shaka nanga ana ko jena tama ce dubdi ala konde yude ga jaka je chaka ngai ken dial ke do dan de ko yo mal chup ka je ka she man dan tin te ka afrika ke na gwa sa titino de kan mala chup na me jen la dan gore no banyo ga yekel ka kwida man dan ne dr chankot yer ka lada gwa dan chelat jen dan bu ko na nyakel neme Nas International Express Bank Nas International Express Bank en chalat neme structure jen micha kamrar ta dan de joy keje en bang mo neme Nas Express Bank Nas International Express Bank chemenen jen mo micha jala de joy kejen jaje mone gwata me tete bu kon kalat gwasa me jeni tin ba jiktin Nas International Express Bank mo baje kwen ka tok english baje kula loya ke don biya chuling ba a general benefit of using nas international express bank number 1 no more driving in the snow all the way to somali store just to send money a jeni ename chibile la gari longbu no gwadmana nan gwadan to somali intini biyo buko jagan winami namatya ga long number 2 a jeni no more paying for gas chijati bile west chi $20 tin kon dong de waka ke gwadmi shi ka bile jal no na malat ka je ka online okay ano bile wona ke store na tine totin biyu bu kala waja ka je na mo shi bile okay no more paying for gas or fuel for 20 extra dollar on top of what you are sending just to go to store komi je yu bel te yu bile jala ke yor ka binyala yu tor biel gwadan witine je na mo che betwok Diodian man gwalon ko derete derin base kanas national express bank der yu der ka jakaja ajana nene your money will arrive on time to cover the emergency that you and your family intend the money for or average time is 5 up to 60 minutes the faster money sending system ever created ajana na me ala yugo mo jaka ka purka jaka shiem wor ke te michi tok ajana jan nang ne min ndang die ja woka min de jan bakala lo tere ke 1 hour ba yik ka shiem more na me manga jelong la mala chuba changa min bakal chega de nang la kan mala chub ku pedalong ko jek ne ka ja baga chu nyok mo jaka ka kandu ana afrika gwal dan ti tin tiki ethiopia ke ti wi ko ken take long ano bi yoro to bi ka jaka u bi ka jak ke nas international express bank dana shalat damanda ne dr chankot number 4 no more standing in long line at the store ajani shen bia chung lung gwata matel mo gor chung bilo chung atene tnyamdu telador ajana gwasmo you save time with nas bank you will use your time for a good sleep picking up and dropping your kids off at the school or daycare or other important duties ajana me bajilwa galon ko changa wo bugar bu nang dol gorka nang ka daycare ki nang ka gwada dan witin bukan shwana nge lor pek do ci yow ci ga jak online system bugu yik chop gwada dan gor jeno de yoko de ko ten jawraja mo ca jakwen number 5 more importantly no more waiting for day for your beloved family to receive their money ajana changa chang cha je banang she more ki nok dum nan jeg yo bukan mala chup ko pet long ajan and de diana no more number 6 last but not least you are avoiding a potential accident on the road to the store ajana man jak ki men tak ki men gwan jen long gwasame ajana nana ajana man gwalong ajana bo she reki jade le jek che ke road accident ki re dan de jek magere da dop
dong ti ka me chari mengeri dong wi yo jak ka tim da dien mubulat gulka ajana mo che buto ka ji yo ku beken mala chub ni ka jan gwasa mo atyak nono ajana gwada mo changa accident chi de la jegi to bil chero de le che de le te mo dong ti ka mete ngit ka du gwada dana gor je jega yo ko te ka dong wala charka che o to kan dial ajana nas international bank ba jilwa ka ka Ajani, imagine you get all this benefit from using NAS International Bank, and on top of that, you are promoting positive change for your community. Ajani go to go to the latka yeti a NAS International Bank, and you ajani man dina jana long a log to community do mandana teeth and chet can wear content logi and ajani logi ke ko NAS International Bank me not chongten there are bank magwa meden a log chet ke bank and kokien chet gemen Somalia bank and kon latke. Imagine how good and proud you feel when you talk to your own people using your own language. Jene jin mini guj be de ro jigde roje ke neku ka toduna la roje ka tung nuere dere kula mu go amete gwa dana je yo jogo na o ka yude jagato don we jo jagano ko dollar ka yude la gor ko motin kon ba yukule jagaje guj mu gwamo chilo de te de longo no chile te nas international bank mishalep agenda na chala jene de loida ndera te de long agenda and confirm the arrival of your money and should there be any glitch how easy it would be to sort it out agenda mte gering mu je tuok mininen dir chu raj bo gwano you can ka chup raj ne ka tung nuere kogne ne ano si dong chi bilo struggle le chu ko la je ka tung radien na me ba chwajin yana nuor ju je you can ka chup ka you ne chi ka jak ngum chi tuok je na ba chu lo ji gwa ka tung ne international model am te na model je gwa long remember by choosing NAS International Bank you are choosing yourself and your future USA ajana mi chi NAS International Bank ala dual yona na mo mi chi je chu make dara chwamu go along ano ajane dara chwamu go along re wiki USA ko chide loko bang do dien pek do chi ben ka chang ko Dr. Chang ko yerbol ajane bika chu kama ka baka chu jakapet anyok bo mugur je bo right ke my sister Elizabeth nyanyal Peter Pal nyiman chang ko yer ke nyiman dan ko ne ko la nuare burai ke je bo yo to baka chu jakapet Europe branch bo ajan te ut kel do dien mitin chal pol road bidong bo ten winami muguri je break again gwasa mi re wiki teli ajan number dan de je ke dong mi jira mugoro biyuk buga jak F+39 34 7313889 bi chunen gwasa me ajan do badana de yen NAS International Bank yen je ke biyuk bu chu jak tak no no telam din mi ba west ke NAS International Bank banat ba ko long wi mon keliu ena gwasa dan titin gor jen oto biyuk buga jak karandu ka gambela ke wite ko ken ke ka sa sudan an woje guji mon wa charge kar ya le ka ne diala to ko jin NAS International Express Bank ba yo to ba ka jak awa changa min indang die wo ka min jan bakel shaka butuk ngot kan yo ko kan ka chup gora go an wojin break Dr. Chankot yer ko bitin dialan kon tinde gor ka jagdu ka yo role Africa bije chu gor burai ka je neme emu go along mu de kon diala support ke de kon chonga je ka ta dana de ran der yo ka de ka jaga je chen ko yer bol ram ready ke je tor yala ka ko NAS International Express Bank mo be jaga jawun yam kana gan weran ko ken kon tin chung kan kel rei bank mala NAS International Bank neme emu go along gor jeno biaje nyak bana neme ban je gor no baja ngaje ne dial chit ka man dana cha tungaj bonat gor jeno bana je nyak ne ko ken mi jiram jidit ka gor jeno de lerti tinde kan shub kaji ka pes gwas dan fay ka brech chuje pero jeno subscribe ka bi notification bell bi je twan bi ate kamal bye bye